Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wancho mwerelia karibu nende ne getone yechinse komiki abana margoba alit koneli Jumatatu kitariki 20 cy'umutienyi ho gatano ona kabere umwaka w'igiciro 2025 nomo asencherende yabeno margoba nego kwarigania segetsini geto kyabene n'Ensoko TV koretera mangana maya korenda asencheri yo bwenge burarete kwateka korwa chinsemo ao chagusi nabegega imeye county ya Nairobi ayare motwe ngati yari nabere ngo kwarigania margoba bonega nigo nkuru kwa Daniel Omwaga. Amaya senchira ya wenge getorge chinse komito ku ya chakabene kurwa ase county ya Kisii asebono nigama yanda abwatirenze ensemo ye Kenyoro ya Isamwera yegotoka himeya ensemo ye bunga ya boncharia emambi ya lero mega yo musacho yo mabwe myaka 50 mo onetane bere yegotoka emesime egasreti ogimabwaye asebono ekagire buna nigo aitwa nakobeko asensemeyo nigo nakanyangana n'abanyakenyero nigo mugako yo akagire koba gosakagire ko mu kinyumba Musubati oyomo ase ensemeyo. Tata monota iyo nyumba oiterwa ali mwagira disi ngose mukungure next insali zimanya bana bange mutavingira disi ekoranko morandi mwane kesona andi nena mnyoti kurwaro no na mago tigane kuchinse tumuinali simi yani bigipigi nkiyo ejisa 10 hata baya tuyukwe gorema kwa muntu tiganti kibukibo nemo kuroje saa 12 kamili na ikanka mwana saa 12:15 na kana muntu isi 200 okay ngombe ina amatigere takameta kameti ngo kameta mabere jiri nyomba nanya bika ngo soko jaga ser nyora wana mwana pa onte mama danda ngura mureka nyamba mintoro se tata no ati mbana nana chirumu chirebe nanda rumu ya munu tai aje rumu ya nega tai na chabona nyumba ire tai yororwe era na madavi fini ato mino tai yo oganda nganda ngwe twaitara no keyo ochime pakeme sime musaje kitata tai na oyuti mo yumora se muteri mo ne ri sichinsia anda to mo kerie mo chichuma ade twa muita ne chuma basi ba gojo mabwisa sati nimba manyona umbendo kuruga abona asari batira gojo akara bachire bona nachire ngamo mwana ndena bategera mu kopi gyara bana abu nabo kwate simi bana bagira disi bakwate simi yaje bakuru kuroba toke manyega ni gare tata moke echiare ngesa hasta karibu na taika 45 esimi yaje jakura se community portion yoyomo ogotabanga minyoka mokonye Mumuro minongo itwale. Twabuka kurwara no mse na vinyoye twaja. Toko babulinga imanyega ngamanyego oyo genda kuchimoino yiga. Moyenga kimwakora. Mogo itakora kutwaitire. Akino mongina komi na royo monero batebanga hapana ngamanyega era nyoko chakoba moyo manyega ero itirusana. Karabe moyo mpate. Twali imanyego bura. Twagenda twarara kira kimoyo tibwanjeti. Nanda narangeri finyo nama devini toke anda paka zangu to anda ngutoli azimanyega arenge toli ko mujito babuli batotebya kena to ichapa koro na barangeri bichana biri ababuli nganga kimbya mo bande bimbya mono aba tenta temongera sekiriki yarenga bande bimba baje tebo tukubaru etamatanga ngaba kachikugura ngina andi bakachikutura ngina igore ngina gadre aba muraba gatebani bakakaba jitirisa lakini tirisa ne yarenge moino yo moelio ngana omugako yaetirita gatama ngarakini bakaiwa matiritiri ko chirogoro bakaminyoki umugako ye side nere buoke yorogoro lietariana na roro bakamuminyoki yabu nande bakamuirani mugako ina ndakamunyoka gocha roche bakaja kumugwatira so mugori ari nsari mugako ina liba murete juma getabu ate bakamuitere jume yo bakaita bakaramba isanegeti nando mugako yaka akabatega kise mwangitire mwekere akintigera abu Gotigana na yuyo goichania kurwa sense
nseme ya bonchari mwanchomo ya togotikaroro asebono maega y'umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati gochakia mu ruberio ryo manyekene buna kazi mashinani abwasa abantu bakorakora emeremo oyogochena emechie nabayigo chibara hamone chinsemo chechindoche nigobono abakoli emeremo abwokorwa esensemo ye ward ya Bogiakimu ensemo ye bunge ya bonchari ya county ya Kisii bitkularero bachiranire gose igoba chire nagochena orochero ryo manyekene orochero nyanyonkoryo asebono obeso kino kumwakera mbuya mono omuskarati esebono balireira yogo usasoko baemeremo yoko bangere yabo oyakira lituko asebono balireira yogo kya kumusira asentunda aya kabere muno mugabana we county ya Kisii nigo bayigo bagokeiro mu ruberio obwo kubaroseria mache asensemeyo nabono nigo bamwakeire omuskarati amono mwemsiye bwensemeyo Ishmael Matundura ase okubaroseria amachayo Wetero mugabano ito Simbarati atoire gaze ku kazi mashinani. Ina kimoko teba se gabano ito Simbarati. Samareta nkor ku Catherine Morantoni korubo mwanda nyakungu gekura. Ngotebyo excellence arati mbya mone se gase ya kazi mashinani. Twatire se rochoro rwa Nyakenyongori asoko korobo safi. Nona bangina bachaga kubucha mache bagokiwe sega setu akolire. Tunamwambia arudi tena, tunampongeza kwa kazi amefanya mzuri. Nje nigonde no mogoko monene. Simbarati gavana yaitu atorusiri bioreri. Ate tutabwate kende tokonya kurwana n'abakungu. Kiagera kerogo sabukende kwanyora tubwati lyo mana lya chakire. Iga abono buna kasi mashinani, kose buna tole kasi mashinani iga amange ali ebisegi biri byegenka mbiche bike ako batore busy omekirishwa oturusirisi ko tobekire busy twachakira korosi chindoche nande ntoche tochaka korosi chipara igonga omugafano ito Simbarati tarairi negasiare nande togoteba Simbarati tunda iga no rocherwa Nyakenyonkoryo Bogiakimu ward agitacho omweshimiwa one Ishmael Matundura aka Omuongo akobucha mache nigonta ete gwakera His Excellent Governor Simbarati ngambia mono asoko bwaterana no mwemusione Ishmael Matundura korete project ya mache buna moroche mumbu alie tangi nerororo macha yakabuchire buya kogende tangi esole eri yakagenda pakekero leigoro ase tangi kare nene residents Babugiakimu ward banyanyora kuruabwo batumeka kaki italie gasi ngi yabaminto nakire buya senge ya Excellence Simbarati atoire gasi muna bana nchende ngarati ngwewe beseyu ngande ngole chingoko mbeke nande nchake biasara biyokonia magena ye chingoko ne bituma nindoche ngabese ngo chiere gonsukie sababu nabwate yere ngo chakere biasara bane biasara kyane ndoche ngechikogendera singencho yo gabana yeto Simbarati nande ngokora ngatenga Simbarati ntutam Elieta nkuru kuparo mamanyi igonde no magoko manene konyora gonchandikete asengenja macha agaringa machafu bono rujinga macha bera maya na goki kuno mugabano ito Simbarati amono mwe musio mwongo kaki nyasare gwanja omugabano ito abetutam na togotegana ayo tuske mutu mwancho mwiri asebono nigo nende bororo bwabwatire nabogenderete konaria ikinyoro ogia ashangaramwe ewodi eria ya Mbakalo ensemo oyebunge ya Tongarene maega yo mosacho yomo bwe myaka 33 gotoka gasetu gimabwaye asensemo yenyumba yaye abayiri abaye nigo batebire buna nyagusira Adenis Chenyenche oyo hore omuragori niga bwato mochando obwo bongo ake egentekeria bakorenge na kiretere kwerusia obomoyo. Wiki moja imeisha atoke kwa hii boma, alikuwa anakaa tu kwa hii boma, lakini alikuwa analia tumbo. Baada ya siku 2-3 akaanza kuendesha. Siku ya 4 ya 5 akili yake ugonjwa ikaenda kwa kichwa, akaanza kuongea tu peke yake. Kufikia sasa leo saa 11 asubuhi marehemu akaamusha bibi yake, amuka uende upike nini mandazi. Yeye akasupa kidogo kwa malazi, marehemu akatoka nje. Msichana yangu kuamuka
kutoka nje hakumuona. Nikaenda kwa nyumba yake ya kazi, taa ilikuwa inawaka, nikachungulia na si kumuona. Nikarotate huko nyuma, nikadani ameenda kwa choo, waache niende nifanye nini muangalie. Venye nilitoka huko si kumuona, nikakuja, nikaingia kwa nyumba yake, nikachukua taa. Venye nilichukua taa naangalia akapo kwa kuona amechinyonga. Sasa mimi nataka kuomba wakaaji wa Kibisi, tafadhali kama kuna shida, usinyamaze na shida yako. Elezea watu shida yako, kisha unasaidiwa. Na bure kuchukua sheria ya kujitia kitanzi si njia ya kusuluhisha shida. Tumwiri atogosika mutubono nigo musasiroti bwe parishiye enkinda James Obaigwa nigo aboririe bari aboikarana asamatanga barende cheme chiabo naende bakwane chinkwana chokore myenka elia yabari abereko bagukwera no yomwabo aya nigo akwane tugosaya nigo akwandwe ase kanisa yenkinda achingaki aba yabwate ogosangereria ogokorija chibesa eli basire obokoreria abwe ekwaya aye ekanisa eyo asaboigo ogosangerekana uko oyokranito no mu MCA bwe ward ya Itibola Mekonyancha Ojunere oboririe gose oboririe abarayi gotiga guturubania amagenderero aria akoreta ase ward eyo egento boiga gotebonga nere buya abantu babwatirane echinsemo chionsi erikoenderia amagenderero bara kwiri umano abantu bashobora kwa musarabara amana basari umuntu batigo mochie ole mu kwa mno barata na indi fact kwa mno twa regeti omorembe ase amatanga ase meya so was como take over. Because we say the words you use, they are head, death, or well. Amangana tu kutumia barang, ini bagi kamu itati, nabaku kwenya, nabaku kore tu biar, nabaku kore tu nukta cija so. Nabaku kore kose sehingga, nabaku kore tinggal dia dua kwenya, kuno kuita. So amangana tu kutumia, ikamu sese nada kore. So we are requesting, asing menjadi namoso, asing kan seri moro. So selainnya, kena yo, olio bojo. Kuya kwa na maskani. Bago cha maskani, kwa na maskani, toka na maskani. So watu ishimani, saba senya Kristo. Bigosia kwa nyama mu waruba ta itebarana. Roje dua kwa kakana na tiraro. Wana basa. Orunde ndore dua tetugo chimata, ngoro ignorante, na ruwa jitu munda kaligiga ya serua tijetu, agaka, agabochora, elida maja soke, abantu baterane nana bono ne mumba mutoko nya chikuru. Ndamwa mu ile rongonya bantu bayi. Magendra sio korete. Nyarindi muaro mundo leo kwandike chindika kuile sana yeso ana bwikumurikira ebakonye ogendo iba na yobonero kando mushimiwa taratakonya eni but engore ria ya saa era saba tu pato jenonde nande mpaka 2027 na kutoka na kubuatirana tumanyena tuatemire nyamira ya mtu ya asukiri na togosika muntu mwanche mwiri tigatira nega imaye county ya Nairobi asebono morogeri bwe serikali enene imeye nse ya Kenya Isaac Mwaura arukoboria guchia saba Kenya na baiga barai gutigana siasa acha Ole Kalau asate bina chingaki icho gukora emirimo na gutigana ana siasa icho chiatete usichia korekanente eiki yaita gukwana imeye mucho Nairobi Mwaura nigatebuna ekiama kya UDA niyo kyabirege kubwa obochorio boke konyebe gokorekana na tikia nyagu yake gokuba abuna ekiama kiria gya DCP ikiaye oyo kono mukonyi bumore bwense Geoffrey Rigathi Gachagua kagenderete yake gokuba agwikabono. Mambo ya Ukalao yamepita. Mshindi alishatawazwa, akatangazwa na rais alisema wiki iliyopita tusonge mbele, tujenge nchi. Katika chaguzi 10 broad base serikali ya broad base imeshinda viti 9. Sasa wewe utalia kimoja tu. Na ndio tunasema kama kuna mahali kuna dosari imetendeka kule Ukalao, pengine wananchi wanaona hivi, tuzungumziane. Kuna muda mrefu kutoka sasa mpaka uchaguzi unaokuja wa mwaka 2017 tarehe 10 mwezi wa Agosti. Tutazungumziana pale, lakini usitumie uchaguzi mmoja kusema tuko mbele. Hata kura zote za maoni ambazo zinapigwa, Mheshimiwa William Ruto ndiye amesonga ako mbele. Kwa hivyo tunajua kulingana na vile ambavyo mambo yapo kuteleza sio kuanguka. Na kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunasonga mbele, tunaangalia tujue nini ambacho wananchi wanasema. Tunawazungumzia kivipi? Matakwa yao ni magani? Nini ambacho kimebadilika? Nini ambacho wanahisi pengine tofauti? Na tunasema kwamba watu wa Mlima Kenya wasitoke kwenye serikali.
Togosika muntu mwancho mwireria nigo bono habara ikorwa county ya Trans Nzoia bamuchire bororo ogotumeka ogwa ebiombe byege ababegu byege siasa asensemeyo asebono baboria bana siasa goteko batumeka wabasae elio wikirania amagani yabo yege siasa kokwana kurwa chinsemo ochia kwanza abarayobo nigo bono baganiria abarayibande kobasira basae na kobakonya kugendereria ali kali kunyako batumeka abobe eli wikirania amagani yabo oyege siasa na guturbania emisangekano oyege siasa You should use your resources as a leader to empower our youths. Hapana kuenda kutumia vijana vibaya. Hizo pesa afadhali wekea kwa vijana wafanye biashara. Tafadhali watu ya kwanza, mandugu zangu, madada zangu, ninaomba tusikawanye siasa, isitukawe, tusimame pamoja ili tuweze kufanya maendeleo pamoja. Tuchague wabunge, tuchague wa governors ambao wataweza kutuletea maendeleo katika sehemu hii. Tangu uhuru hapa kwetu Trans Nzoia, kwa mfano Kiminini, hata lami hatukuwa nayo. Ni ile ya kutoka Kitale mjini kwenda Bungoma. Hii ya Eldoret ilijengwa na mkoloni, ni nyebamba, maajali kila siku. Kwa hii serikali ya William Ruto ndio barabara hiyo inapanuliwa. Kwa hii serikali ya William Ruto ndio barabara ya kutoka Tarbo, Naitiri, Sikendu, tayari contractor ameingia site. Gotigana yo mwanche mweli abona tigutambuketo so asense meria aye chigosori ase chigosori nabanyangango asebona umurendio magega abwe timu yense ya Harambee Starlets yufirisi lwaso nabege klabu keria gya Kayole Starlets atebere buna igo bari no kwegena ngo bachikoroke amatokeo aramaya gosiwe chigosori cy'abasubati cya Wafcon ekyo kira cyake eikiye yiga ime yense ya Morocco okwana kurumeze yense ya France ese bagendrete namegiria matindi mega yabo chikoiruka go cyense ya Morocco asama tukama kare motwe ese gosori yabentagani kabisa tariki 24 yuere Jumapili yikiyega ime ya Morocco ese baragosori nabenyeji Morocco asagosori entindi kigimana kurugabu Starlets nekigosori ane timu uyense ya Senegal tariki 30 kurugabu ekigokora gosori ya bagatatu ya group stages ne timu eria ayense ya Algeria nigobono Silwaso mseyo mokocha Bildino Demba teberenga gwari no kwegena wikabachi kugendera kurwa sensemeria ya group stages wikabachi gotambuka ikese semifinali na kwena chire tigiti yo gosori ya kombe keria kya World Cup mwanche mwelia nyoranga timu chiria chigo chikwe semi-final ama ne final ya basubati ya kombe kia Wafcon imero ngo Africa niga ya masa ya moba kuna chire tigiti yo chikosori chiria cha World Cup chiensengima nigo tokobaganiria obo ya basubati baito ba Harambee Starlets enenekera bari meyense ya France batarachi kuiruka guchie senseri ya Morocco asichikosori echo chira chake Kendi yiga Shilwatu Euphrisia, I'm a defender. France imekuwa poa and it's a good country, you can say, great environment na tuko happy to be hosted in France. Training zetu zimekuwa twice a day, kitu tumekuwa tukifanya Kenya, but intense. Like watu wamerealize like hatuna like time inasonga, so intense iko poa and positive attitude and mindset. Yeah, kila mtu ako ready. Yeah. Okay, personally like I'm just happy to kwenda compete in Wafcon kwa sababu it's a bigger opportunity and you never know. So mimi nikiweza pata minutes za kuplay, I will prove myself kwa sababu huwezi jua nani ako nje anaangalia. Yeah. Then as a team tuko na ambitions zetu and goals, like tunataka tufike semi-final kwa sababu tukifika semi-finals tushabook spot in World Cup. Yeah, so we have that in mind and pia coach wanatukumbusha each and every time. So ni sisi tuende, we fight for the badge, then we book our spot in World Cup. No kwegena agwaito mwanche mweria ninga basubati abu ninga barachikorokia amachibu haramanuke kero bakora wa anomo coach ochire nkuma imeyensa na rugonga rwa Africa Beldin Odemba wikira mwanche mweria nongo korera amangana maya emargoba yabone igakuru giteseni kyao kyabene gen soko TV kwa karangamba ya mono soko chora gutubwatia na kobana into esemirobiri ito yonsi Thomas Goske kyagara murobiri ore mutu no murobiri bongo ya marekonera edunyanga mwana mboka uchakerege toneke iga goika enseyemo oyamargoba sa halome kerubo na erore ngembana bananche asenchereria ayo chishara gose science nabaigo mega yemenyonjo niko twabwate Kelvin Mogoyi amona Feltas Kabendi obene kiringa chibi chamana mariogi koikerare asenchera ere yabotoeru kuganiria homorogoba rumu ya ngoro kwa Daniel Mwaga